Kalau berasa ya kubin orang kalau kehero, habis saja. Eklongka, ini cuma ini ras poribar ni, royal family ni, Simalanggo cengkin orang Pai Maga Peka. Kita kasih cikonca program, program no tujuan ka, ini set lagi cini Maharaja Birbikon Welfare Society, pernah uduge, kino tin mahalaya din, pon kami din, dino, agi ni sini no cini berau agi je thui thang nai, cini bangsa ni cini takku bukurong ni, thui thang mani abarong tu palai lego. Jadi orang ini kasih uddesya angka ini orang ini ras poribar, ini royal family ini kasih Simalung, itu tu saya mana orang kebang macam ini bangsa ni berau ini Maharaja Birbikon hoite itu ni mana buka, jodoh orang ini raja ni bangsa orang thui thangka, aber Simalung, itu tu saya mana Simalung, kasih ini korbo, ini kasih proud, ini amo jaga, siapa, balai kena durbagyo mana, Simalung no, ini royal family, aber kami nak kerja dia. Jadi semua soka, abo cini सरकार खाइबेन परे वनो, आं abo masawo, cini hukum mono, जों तैबो develop खाइना बगै, जों चेष्टा साखाइ तंगो चाक सरकार तंगो, cini आं हेसे tribal welfare minister, आं सबखौनो वन सोगो, आं ताबुक सिंग आगो फाइखा जागा, जखनते आं ताबुक मुइतमोन, cini Maharaja Birbikon Kishore, जखन बथैफ्रो आं जे तंगो, आं जे बनो सोगो, आफ्रो बां साइमानो, cini अरनियो apa yang punya final figo, sini royal family ni ras poribar ni berorok, jodoh pun bangsa rok, orang bangsa hok jago, ang nukha anim nije, sini sodep kota, Maharaja sodep kota, bothikor bang faika, teh sini Birbikon thikor bang faika, obai ke nugui, ani je belak ni ang hak hamjat, sini wansok tunggu, jate sini kasih hukumu, sini itihas heritage, kasih tunggu, orang tu teh develop kena bahasa cakap sakit tunggu. Bui khayafano ang niya mo ang sakay tongo oro tini puila hamay maro ang tini Maharaja Birbikon Welfare Society por enjuran khay tongo por ni uduge mo hay barbar khajang tongo ang sakay nai je baka mo unnoti khay nai ang tini obno wansoka ang oidin bisimono or na authority bank of nai ang kanakaro tini outla municipal council por omo nai tongo o por ni authority bank sai nai te urban development Ministry berapa selainnya, orang DM, ampun berapa selainnya, sahaja bahaklah macam renovation, macam hampir macam kaimana macam sahainya, puila ang wansok karo, sekarang hal lunan anggo, orang belai tolang tangka, sekarang hal lugui, orang kucuk lagi sih, kata orang tuirok, orang yajat, batai yajat, macam cuma kainnya, ang wansok ka, orang bahak kaimana angka plan kainnya, sudah ang simia, sudah tu orang masak kanai, especially sini tipe sarok, sini hukum macam tu respect kaya angkai, teke bo kaya nengkiri, jeng saya mana, orang belai citra jagang tongka, jeng jodoh nui tongo, jeng jodoh khak hamjak, ang khakawo jeng jodoh neng hamjak lagi, jeng helmak lagi, not only tini Maharaja Birbikon Welfare Society, jodoh neng tini tiba sarok, apa jeng helmak lagi, masak lagi, ang khakawo, tini kasih tini hukumu tini, orang tahu jeng tini, age tini pura-pura stone, tuh tini orang muitok lagi. Orang yang kita nilai naik orang tiga thar lain naik, orang puja khai naik, orang hari ada cini, balai kena cini tong kamar sah, pernah angkat kau cini hai salo, jodoh macam aku khai dong tu, pernah jodoh especially cini young generation, educated people should come up to help this organization, especially ang murah hambai maro, barbar hambai maro, cini Maharaja Birbikon Welfare Society, orang balai ham khai tong ang borong saga project tu rekladi, project tu rekladi pereo, ang tam kena kaya ang sektor ni, ang kakawa apa dari si government help kaya ang kaya, apa tu yang laka, si government nama sana, si urban development nama sana, si nuwi tunggu tini terkesi si nuwi tunggu, smart city, already si tahu busna kaya, tini vice president bengkana itu bopai nai, ang boy malai nai, orang kata smart city declaring tangka, smart city ni kecaro, jom hari ini tu mai awal lain dah tu ya. Apa kisah balai kemana masih angka kau, apa isu cini सरकार kita सरकार, BJP itu सरकार, apa naik di sini,
अलरेडि स्मार्ट सिटि डेभलप मुहि दङ जागो आरो बोसों खबनाय अब्ला नांगौ पॉइंट टय फैनाय अब स्मार्ट सिटि बिसिं खलायमा बा अबनो स्मार्ट सिटि दाबो जों गोबां रां माइ दङ अ रां माइफोनो अबनो डेभलप फैनाय बय जों साखारनाय today I'm very grateful. First of all, I want to thank our organization, Maharajah Birbhakam Welfare Society, for their initiative, for their contribution.